Кечияткан сене бізге кене пек ағыр дахалар, көз яшлар, қасиетлер кетірген. Ажы, ғайыплар, қиын манияларнен толы еді. Амма о да кечті ве кечежек. Чунки умут яшай ве мытлаха керчеклешежек. Илледе сонки заманда эркес Кырымда чалышхан ве умут тымсали олған атерны хатырлай. Чунки атер эпіміз үшін көзел бір мейдандыр. Атер велләле телеканалларының тәшібісі илле кечірілген лейхалар халқымызны яшатып, күч береді. Ватанымызда бар олғанымызны көстереді. Бұл елар içinde бізім сесіміз күреш yoluna çevrildi. Ватанымыздан uzaqmız, mücadele yolundamız. Ama biz ille qaytacağımız. Evvelisi gibi bir Kırım Tatar kasabasına, evlerine kelip, құқылы қабелеріні içip, bir nabız altında, сізмен beraber, яны лейхаларını çıkarmağa, canlanmağa, vatanımızını gülletmege devam edecekmiz. Takvimnin yanı sayfasının ogunda gönüllerimiz umut, işanç ile tolu eken can yürekten inanamız. Sabırsızlıkla bekleyimiz. En yakın zamanda sizinle beraber olacağımız.